Sara Lambina. Sara Lambina. Nalami na ka? Nalami. Nalami, nalami. Lagi guys, uran mo ya. Udah. Acaranya besok jam 10 pagi. Jangan lupa datang besok. Nah, hujan lagi. Ya, penjual mantel besok, jangan lupa. Stok mantel banyak ya. Jual di sini. Teman-teman yang bisnis mantel besok stok memang bikin mantel banyak-banyak di sini, kita jual di sini. Tapi jangan terlalu mahal guys. Belum mulai ini masih dikasih latihan ini. Masih latihan. Oke. Oke, terima kasih guys.